بله رولا سروگ برزانی دیک ریز کرنا آلیم کردی ده کارود آن اینوی ده آستان افخوی هر وها داستان افنتوی ده جی سیاست مدار فواز محمود جه باتمان آبا کوری کردستانی میوانی منن سلاف بوده که فواز فواز سروگ برزانی نونری وی در باسی روجاوای کردستانی بود لگل آلین کردی جبو یک ریزیا کردی دانستاندن کرن و پنگاوا دست پیشخریا سروگ برزانی تو چاواد نرخینا. سر چاوار زوسلاب و تو تماشوانا البته قناغ مهم نگلکی ایرو تشت بویره دبن اف گوهرتن مزن تدبینه دولت همه جهر عالی کی گدبینه ممکن برجواندی کویته هبه حرکت دکه شانده خودشین شامه دانستندن دکه میوانداریا و ریوبریا نو آل سوری دکه بهتر عرب هجایجی کرد يعني وقت سروك مسعود بارزاني جيران دولة سوري دولتك جيران هلبت تكليب بفيري وبريا اوبراسيوني يعني لسوري ايرو دسلات دانستاندنك بيرجي چه به شخوا بهتري وي بري وي يعني تي خواستن کو کرد شاندك به چه نابه ايرو رو هر آلی کی لحال خواهرش خواه او دا خوازی و ضعیف به و انجام جی تشتکی پیکوی نیه تخمین من یعنی سروک بخوشی و تفگره دکه یعنی و مبادره هجا دکه لی زیدی آلی کی ایرو هی دانستندن بسروک مسعود را دکن دبینن او کارب و آرکه رابه یعنی جوان امریکا جی و ترکی جی بهتر دبینن یعنی وی کاربه تشتنا پیک ورینی یتین خواستن برجواندی ترکاجی دوی مسئله دپرهنه و یه امریکان آجی جبر امریکان سر خطینه و چافدریا روشا سوری خوشک دخوازه بشیوی کی یعنی تشتکی نو آوابه بلندر سوری او مسئله تندی و مسئله شر او ناخوازش بویجی دخوازی یعنی او هرما کردی افجی جیر حتیه براستی دما ببینن زیدی آلی کی بخوازن او دورا پرانیا وینا کردن یعنی آرامی کتید هبه و خوشی کتید هبه تطبیع اوضاع جرد بیجم بعربی یعنی بجی وره یافتشتکی هیجای لازم راوستاندن کل سر چه به هر آلی کی کردی گرک ایجا یعنی برسوا وینا خوشک به و هیجا به شخوا او مساج گهشتنه جی یعنی وک ازانم یعنی او مساجانا گهشتنه وی قناغا سکن سرچیب ام دريج نکن که کوزروک مسعود برزانی برجی 2011 ده اف هولدان دایی یعنی مثلا نبرا کردی لی مخابن آلیه ده نه خوا یعنی بشوي كي نذكر يعني يانجي دور دكت يا خد ديت او اسركي والحاصل إيرورو موسمك العردية براي جمال يعني أم تخازن فينا ملتي ماجي ببيني يعني إيرو تعبك يكيدي تي قرباني دانين إيرورو موسم جي يعني أو برهم هاتي العردية الميدانية هر يكجي در بحرا خجي وربقري يعني بحرا خبستينة لازمه كردجي لبروي مسألة بخورتي يعني إيرو ببين أوجي بحراواتي هبه ونمس مثلا صالك ودو صالة يعني در حقك دريجوي بستينة چاوام دبيزن كيف فواز دخوازم بزانبم يعني مثلا كيف فواز يعني درايا قشتيا كرده دست پیش خریا سروگ برزانی پیشوازیه کی گله گرم دید yani le her çar parçayı Kurdistan'ı le diaspora du sosyal medyada de medya Kurdi de jî pêşwaziyekî gelek germ li vê pêngava Serok Barzanî hatî kirin yani ev peyama Serok Barzanî ev germiya got li raya giştî Kurdî durust kirî divê derbarê de ger xwendina te bigirim براستی تجی یعنی دی ساجی اف وقت بیت نقطه دانی سر تیپا خوا هجای یعنی ایرو رو مادام لمیدان ناف ملت کرد و حتی ناف ملت دسوری ده
راحتيك زيده هي مسألة سروك مسعود بارزاني يعني لالي تركي جي امزان او راحتي هي لالي امريكا ما انا مدز بكر بفي امريكي وغرب اوروبي يعني دبينن او تدي حريك كارب ارك كرابي يعني يرورو اف بروجي يعني اف هولدانا سروك مسعود كريه جير حتياز زيدي اليكيه بري آليا هرمي نتوي ناف دولتي همو لير حتى ام بهيفينا او هولدان انجام كي بده وبرهمي وينان خوشك بهجابه وهرم راحتي خبستينه كك جمال وك خوندن ديسا يعني ايرورو امريكي غرب ناف دولتي خويا يدخوازن آلیکار بن بحكومتها شاميرة يا نو تشبه رنگكي تشيتر طبعا وك نو يعني سوريا نو كرد جي بشكي جويبن يعني وهي ما كرد ببحرمان بصدي صالة إيرو هجاي أوجي كاربن بحر خطيت ببينن يان بشدار بن شريك بن ببراي عرب فان نتوي هنا يان بكاتي دندري سوري هنا أوجي شريك بن ونبي بحر بن يعني كيف فواز دویچر شوا نرخاندنات دجی دخوازم بیجم کم جیگرا وزیر دروی امریکای بو روجلاتا ناوین برپرسا وزارتا دروی دجی سپاسیا سروگ برزانی کرن جبو حنارتنا دكتور حميد دربندي و اف حوله اف دس پیشخریه سروگ برزانی یکریزیا کردی اف نزیکا هیا دا آسان ابن تویی دجی بو دس پیشخریه سروگ برزانی تشاوادی بی بله شخوا تا آنی زمان يعني مجد خواست او بي ازبيجم او وقت بير بره اپراسیون لشکری امریکی شخوا دکتر حمید دربندی بجدار بو حاضر بو به هفر وک هفرزی که یعنی تنسیقی که به هفر کرنج بو و مسئله افجی پشگیری و خورتبون که جوی پروژه یعنی جوی چونه یعنی سیاست تفهم کرن هر یک گاو که باویجه زانب لپیش وی چه هی وی چه انجام بده شخوا دما امریکی سر خطینه معنا خوا وی انجام کی باش پیش وره وی بدست ور بگرن از دو يعني تدين او سكوت ناشي دكتور حميد شخص سكوت بول سبيرا بو يعني او جي بيرا بو اما بريجي ريمون توماس هبو دي ساجي سر خطين او دهرم المنطقة روجلاتي بارشي روجلات يعني روجلاتا سوري بله دي ساجي حاضرن يعني هر وقت تدبينه حفلزيك يعني داخوازيك وبيوندي تشيد بسر في مثلا في هرمي وقبرجي مبهيس يعني الماني فرنسي غيري واجد بيجن يعني برا او هرمايا بمين ارام شخوا اداوي استخدم بيجن مادام يعني تركي جي خويا دريا حكومتها شام رجي دريا سروك مسعود رجي يعني خوستي مادام هولدانك هي جبوي هرمي وشرچه نبه باشه هلبت هر آلی کی تشکی دخوازه یان دخوازین وی هنه حق جی و دولتا ترکی دولتکی جیران براستي نخوازم دي ساجي امنا وصفه ويددن وامنا شر ويدكن يعني مسألة سياسة دفي وابه وسروك مسعود حيانو هاسر كفتيه دفا مسألة دچلو كاره همي دولت جيران يرو يعني ريز گرتن كجير دگرن ودبينن جي قدر يعني افجي مهمة في مسألة في در حقا مهم يرو روفا گواتن مزني چه دبن كيف واز في صبحي تشتكي جرينج رودا كانديدات نامزتي وزارة دروية أمريكية وزير دروية أمريكية مارك روبيو د سناتي أخافتنه كردس نشان كركو جي روشا سوريا بگومان جي روشا سوريا بگومانن دوی پیشگیریا بو کردان بردوام با و اویک ده برجبندیا امریکا دیجی خوندناتش وی پیاما روبیو رچیه و کرد دوی سکنکی چاوا د پیوندی خلق لگل امریکا دیجی دیار بکن فرمو که فواز
كاكو امريكي يعني بيفاني وا يعني كشي وان يعني تشلو رادجن مثلا كي براستي دزگه وهنا وبزانبون وقياس دكن بيفان دكن وكيم وزيدا وكاغلو بفي علي حميد حسبين ايرو رو د مثلا سوري وفي دسلاتا افابو ي كاربيجي پره پیکاته دندر سورین یا نتویوی یا پره دردور جنر حتن جبر يعني ديرو كوا ديار مسألة بري ودريش ناكن أفياك ددو بيشاوا كرد العراق يعني قريبون آرامية بريجيكي تشيكن ورولكي خلط بليزن يعني قريبا دواري جواكي دواري سياسي دواري يعني بيوانديه بهفر وشاوا جي احترامي بن ولو السوري جي تخمينا من يعني او تجربه نزيكي وي دما سوري كرد تيد بشدار بن دفان حكومت هذا دفان دزگاه هذا برستي ويجي رحتيه بالنسبه امريكا وغربي وهر درجي كيك فواز انو هنو چيك لزگين گو گهشتمه لسرکرنا کردستان 24 جزوین و چیا لازگین بدم کو سروگ برزانی و سرفرماندار هزین سوری دموکراتیک مظلوم عبدی جویان گرنگیا وی جوینی و کارگریا وی لسر یک ریزیا کردی لروجاوای کردستانی تچاواده نرخین تی خواستون يعني بدوستایی يعني ایرورو هلبت ناكو كيجي هنا وديرو كابري وبدونا كفن تفلو حولدان سروك وريكفتنا هولي رياك ودو دهو كم بشي فنا قارين وك دكتور حميد جي آنين زمان إيرورو قهرتنك مازن هيا وتي خستون يعني يكريزيا كردا يعني بيوانا سياسة ده اگر يعني شاندكي هفباش يك بهفرة تنبه شخاوي تما في تخصن نبه وإيرو در حق در ندر حقات فنجه يعني برهجاية دما هر آليكي إيرو رو بتايبت يعني وان لشكري سر تركي تين حسيب يعني غيري واناجي حتى يعني أما ساجن نابرا تركيا ودولتها جي إنه بس إيدي شر برا وسته جبوي كرجي إيرو جاك دين عليكي قلم وسياسات إيرودري بالشغل هل بتجي تخوستون يا كريزي يعني ملت تفدب وير حتى ويباندك من خو بيشندان تشيد بن جبوي براي جمال خو بيشندان ملت ما إيرو تشيد بن وهر يكي جعفديريا ويدك قالوا كيجا أو كيليك كاوي أو نوتشين هيجا وخش دركفن يكريزية كي مزجيني كي جملات أو تيبو يملت إيشيا يملت تعدق واري يملت ما يعني بداهي صلاة جفيت تعمى قرق تعليق واري يعني تي خواستن أو جي راح تيخوا ببين قال لك طنابراني أو جي خوازن فقرن إيش درو إيش درفة قشت خوازن بين روشا خو زاروكي خوش بكن يعني تشتكي سرة كي مسألة بيش روجا ملتا ويكجبو زاروكي خو كارب آرامي كي بخلقين دستخوش سپاس بوده که فواز محمود سیاست مدار باجار باتمانی باکوری کردستانی الگلم سپاس شور